Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshler, tug'anlar. Bugun dag'i Altın Bası degan serialni жаңы seriyasini chiqarish boshladim, tug'anlar. Sizlar videomuzga oldindan like knopkani ayabay bosib, kanalımızga kattal olganingizlar, kanalga kattalib qo'yingizlar. Shunday sonun taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar inshaalloh, tug'anlar. Baya kommentariyalarda o'qib 50% adam shakek so'radinglar. Shakekdan boshlayın. Bugün seriyani Arzan Şakekler Altın Bası 2. sezon 2. seriyasi bo'larkan, tug'anlar. Sizlar traditsiya ardayimqiday kofe, çay dayardab, shirin ponchiklarni qo'yib turib, shu seriyani tomosha qilishni boshladilar, tug'anlar. Biz boshladik unda. Assalomu alaykum. Ro'zaji, qandaysiz? Tinchib ishlaringiz bo'lyapti. Bizga arzon shakek kerak ekan. El so'rab o'tadi. O'sha eng arzondan boshlab bunday o'sib grammi cho'ng oxirida bunday cho'nglarini ko'rsatsangiz, har qanday tip odamga to'g'ri kela turgan qilib, qandaylaringiz bor sizda? Arzondan qandaydan ko'rgizing? Eng arzondan, gullar жаңы kelganlardan, va. Nay tavib ko'rgizinglar, yaxshiroq. Tak, bunday bor ekan. Bu qanday ati bor? At qo'yib qo'yish kerak ekan bular. Shunday novinka keldi. Gram 2.36 ekan. 2.36 gram. 8,5 razmer ekan. 18,5. 9.000 ekan. 9.000 so'm. Ona arzondan 9.000 so'm. 10.000 gachayin shunday shakek alam deganlarga shunday bor ekan. Buni pleteniyasidan son mumkin-a? Обычный qilingan. Qancha gram bo'ldi? Qimmatga o'xshash ekan. 2.36 ekan. Ha, 2.36. Qanday? Tak. Tag'i qandaylaringiz bor? Gram ananday. Ko'zi yo'q, polniy oltinnandaymi? Buni ko'zi yo'q, ha, o'sha? Ova. Buni qaltin ekan. Buni bosi qancha so'm? Gramini bilaylik birinchi. Razmeri 18-19. Ova, 18-19 chiqadi. 2.28 ekan. 2.28 gram. Naki. 9.000 ekan. Buldagi 9.000 so'm. O, buldagi 9.000 so'm. Dollarga hisoblab qo'ydik. Dollarga qancha bo'ladi? 9.000 so'm hozir. Bugungi kursimiz bo'yicha 103 dollar. Do'stlar, bunodagi 103 dollar, bunodagi 103 dollar ekan. Basi dollarga. Takda qandaylaringiz bor? Hozir bunday o'xshashlarni qo'shib tavib ko'rgizing. Ha, mayli. Bunday. Kilogram shakeklar bor. Ух ты! Non gulli joqdim ha, необычный. Bular nima, обручальный o'rnina ham ketadi-da bular. Ava, buna hozir sezon boshlab o'tadi, to'y sezon. Zarani aqcham bor degan, to'yga olib qo'yam deganlarga, buna keyin izlab yurgandim, shunday shakek bor ekan eko Danyardan. Sizlarga aytib beramiz. Bunisi birinchisi. Tak. Baya berki gulli so'min. Ava, 2.89 ekan. Aha, 2.89. 10.400 so'm ekan. 10.400 so'm. Вообще so'nin dollarga qancha o'tadi? Bu dollarga ham qancha o'tadi? 119 dollar. 119 dollar do'stlar, mana. Bunday birinchisi. Bo'rsoq siyaqti bunday. Ova, bu 2.33 ekan. 2.33 rombik. Ova. Rombikka o'zi qancha so'm bo'ladi? Shunda 2.30. 2.33. Ova. Hologramda aqchasi 8.400 ekan. 8.400 so'm. Arzon kim? Berkinden de arzon. 96 dollar bo'ladi. 96 dollar bunda. Arzonroq olib qo'yam deganlarga shu da bo'ladi ekan hozir. Tak, dag'i qandayingiz bor? Dag'i arzonroq. Bunday uzun shakeklar bor. Vodka siyaqti. No, kichinakelarda-mi? Vo. Shu kichinakelarni tortdim birinchi. Shoshpang rosacha. Shoshiltirib bu yoqda. Vo. Anan qaysini ko'rgizing? Nimalar bor, mana jinjirga o'xshash. Vo. Tak, bunun ikki turi bor ekan sizda. Cho'ngroq, bir uch turi bor. Mana yerda kichkina tashi menen bor. Nam. Shu kichkina tashi menen bor, mana aralari tashlari menen son. Bular уже cho'ngroq gramlar, ha? Gramlari уже o'rroq bo'ladi. O'rroq bo'ladi. Buni tashi menen qancha so'm bo'ladi ekan? Sonini tag'ib ko'rsatinglar shuni. O'rroqda. Razmeri 18 ekan. 18 razmer. Tak. No, tashida so'm ekanda buni. Qancha so'm bo'ladi buni? 3.33 ekan. 3.33 gram.
12.500 ekan. 12.500 so'mdan do'stlar. 12.500 so'm. Dollarga hozir 45 dollar. 145 dollarga shunday shakek bor ekan. Sonun var. Çoğurak. Tak. Oşon ile çoğuragı mı? Aha. Taşı kövrek. Tak. Ухты. Bu aşağı bogатый görünetken de bu. Gramajini. Excellent de bu. Gramajı. Beautiful deydi. 489 ken. Ha. Çoğun görünüp. 19.500 ekan. 19.000 so'm 19.500 so'm Жақсы, ekan. удобный шакек. Ova. Taşı da mına bilinbeydi ha var. Ova, iyileşpey İyileşpey turgan. Tak. Dollar kança oldu taşında? Dollarga 244 dollar bo'ladi. 224 dollar. 224 dollar mı dostlar? 224 dollarga shunday shakek oldi ekansiz. Yani Mындай bir шакегибиз kaldı. Bunu satılıp уже размер tugönüp kaldı. Biröyle kalıptır mындай. Kichkina razmer. Ухты. Bunun razmeri 18. 17 jarım. Ha 17 jarım mı? Ухты. Ушундай tüyler ya mындай kalın iştelген. Так, мына көрсөң. Алтын. О, gülüt o tüyge çeken de кичинекей местес калган. Вау. Бул мага али баягы египетский ош эткен. Ошондой ошого окшошкен экен, гүлү. Gramı 4, 41 ken. 4.41 ha? Ava. 17.600 ekan. 17.600 so'mda. Qancha qimmat emas? Шахшле 17.600. Çoğun görünüyordu, bogатый. Ova. Египетский шакек бар экен ушундай. Так, сонун дагы кандайыңыз Анан бар? мындай шариктардын желтый болчу мынандайчы. Аха. Азыр мынандай красныйлары келип калды. Кутай, мына гвоздик, шарик. Буну баягы желтыйсын тарткан болчубуз өткөнкү Ошо видеодо. красныйлар. Красныйлар канча сом болуп атат? Бул граммы азыр. Az gramını ispep bereyim. Аха. Так, 3.75 ken. 375 gram. 15.000 so'm bo'ladi. 18 jarım ken razmerim ağır. 15.000 so'm bolot ekenmi so'm? 15.000 so'm. 172 dollar bo'ladi. 172 долларына мындай шакек бар экен. Бул дагы вообще богатый да? Өзү колдо көрүнсө чоң-чоң эки шарик. Азыр буларды браслеттери менен комплект кылып алышып атат. Булардын браслеттери бар, ошондой кубик шарик. Ошолар менен алышып атат комплект кылычы. Так, мына Cartier'ди мен билем да жакшы көрүшөт элдер. Мына Ооба. Cartier'да тартып көрөлүк да канча сом болот. Бул баягы видеодо 2.84 ken. 11.300 ekan. 11.300 сомдо. Достор. Мына ортодо да. Булунуз канча сом болуп калат мына кичинекей? Бул 11.300. Доллар канча болот? 11.300. Dollarga 130 dollar bo'ladi. 130 доллар. Бул 2.93 Биринчиси. ken. Бул 2.93 граммы. 11.700 ekan. 11.700. Бул кичине оорураак болот экен, мынасы. 130 Размерine карайт да. Бул чоңураак кен да. 19 размер кен. 114 доллар. Кичине оорураак. 34. Ha, 134 dollar dostlar. Так, сонун. Дагы кандайыңыз бар, көрсөтөйүн. Дагы мыналар жакшы кетип атат азыр. Петля. Жакшы көрүп алышып атат ошолорду баардыгын. Но бул дагы чоң көрүнөт экен да колго таккан. Так көрсөтөйүн. Буну дагы граммы дагы жакшы да. TikTok'ta мен бир видеом ушундай шул алтын мен 400 000 просмотр алды. Шул кольцо шакек. Так, мына. Достор, дубль 2, экинчи жолу бул дагы 400 000 просмотр алсын. Так, баасы канча болот экен? Граммы канча алат экен? Чоңу. 6.80 кен. 6.80. Мынаны 80 грамм. 27.200 болот экен. 27.200 сом, а? 27.200. 680 грамм. 680. Бая долларга канча болуп калат ошондо? 312 доллар. 312 доллар достор. Мына двойной бар. Бул граммы андан кичине оорураак кен. 7.12 кен. Так. 28.500 ekan. 28.500 сом, а? Канча болот атат грамм? 7.12. 7.12 долларга 327 доллар. 327 доллар. Бул двойной петля болуп калат экен. Двойной мындай обручальный сияқты. Мына достор. Двойнойду да размери түрү бар экен. И бундагы размери түрү бар экен, чоң кичинекей. Колго карап каалаганыңызды алсаңыз болот экен бул жактан. Так, эми чоң лодкаларга өттүк турабы? Арзандарды көрсөттүк. Так, мына классикадан баштайлыбы? Бир-экисин көрсөтөбүзбү классика? Ташы жокторду. Ооба. Анда алышат да бай. Чоң аялдарга. Апаларыбыз тага турган шакектер 4.68 кен. 4.68. Мындай лодка сыяктуу. 17 000 ekan. 17 000 сом, булар? Размерлери чоң, 20 размери бар. Так, 20 размери чоң. Баасы канча болду? 17 000. Так, и долларыбызга канча болуп атат ошондо?
$190. $190 eкен достор. Сонун шакек. Ошонун эң чоңун азыр алып көрсөттүк. Бул жакта ар кандай түрү бар экен. Ар кандай бар. Мына таш менде көрсөтөсүзбү Да. кичинекей? Ооба, 3 таш бар экен кичинекей. 3.36 экен. 3.36. 12.300 ekan. Так, 12.300 сом, а? О, сонун. Так. Канча болот долларга? 12.300. $142 ekan. Вау. Бул дагы арзан да, $142. Сонун. Так, дагы кандайыңыз бар? Бул жаңы келгендери бар бул жактан. Мунунуз тартпагам мен. Суну унчукпай турасыз. Бул кофеге окшойт экен. Бая билесизби, кофенин зерносу Кофенин фигурасына. Ооба, фигурасы. 3.16 экен. Кофе. Ат коюп алдым дагы. 3.16. Мынакей. Мына кофе шакегибиз. $11.700 ekan. 11.700. Кофе жакшы көргөндөргө 11.700 сомго ушундай сонун шакек. Баасы долларга канча болуп атат? $134 болот. $134. Сонун. Вообще. Так. Кандайын көрсөтөсүз? Дагы мындай Жаңыларды. парус келди жаңы. Мхм. Мынакей. Богатый. Сонун. Бул дагы чоң экен размер. Мхм. Ага, чоң экен. Так. Ух ты. Бул дагы таш жок экен, э? Полный алтын. Полный алтын, нык алтын. Канча грамм, канча сом? Бас. Так, граммы 5.41 экен. Аха. 19,5 ekan. 19,5 миң сом, а ошол? Мына достор, 19,5 миң сом. Долларга канча болуп атат? 19,5 миң сом. $223. $223. $223. Ташы жок. Парус алса болот экен да. Так, дагы кандайыңыз бар? Бул жакта мына аябай жакшы көрүшөт, билбейм элдер. Эсетип коелубу, көзү барды, канча сом турат? Майда. Канча грамм бул? 4 грамм. Видеосун тарткам. 4 грамм, а? Так. 15 ekan. 15 миң сом, а? Ооба. 15 миң сом. Мына, көрүп коюңуздар. Доллар канча болот ошондо? 200 грамм барбайт, а 15 миң сом? 174. $174 достор, ушундай сонун шакекти алсаңар болот. Мына. Номер телефону видеонун астында турат. Адрести сурап чалсаңар болот. Бай адрести айтканыңда УК дейт. Павильонго кирип кетип аткан да, турабы, лестницада. Павильон içinde эмес. Ичинде эмес, көп павильонду билип алат да, Жалал Абад шаарында Алтын базарды павильонго кирериште, мындай кирериште оң жакта кичинекей магазин, Алтын Роза эженин магазини. Достор, ошондо эстетип өтүп кетейин, майлыс. Так, чоңдорду кайсы бирин көрсөтөсүз дагы? Красныйдан көргөзөм же желтый. Желтыйдан давайте, желтый тоже. Желтыйдан жаңылар келди. Кайсылар жаңы? Азыр мындай леопардтар келип калды. Мынакей. Так. Сөйкө шакектери менен. Алар дагы сөйкөсү дагы бар да. Булар отдельно шакектер. Леопард дедиңиз, э? Бул канча грамм чыгат экен? Чоң көрүнөт экен укулда. Граммы 4.18 экен. 4.18 Ооба. 4.18 грамм. 16.700 ekan. 16.700? $192. 192. Так. Мындай бар, ошо леопард. Аха. Сонун кетип атат. Ошо вариант. Так. Мага чоңураак экен размери. Ха. Размерлери менен болот, булар ар кандай размери бар. Бул вообще сонун экен, размери бар, э? Ар кандай. Ичинде ташы дагы бар экен, көзү зеленый болот экен, мындай. Ооба, Так. көзү зеленый болот ошондой. Необычный. Жан. Канча сом болот атат азыр бул? Грамм так берейин. Ооба, грамм и цена калып кетти. 4.80 экен. 4.80. 19.200. 19.200 сом экен мынабыз экинчиси. Вау. Канча доллар болот атат ошондо? Доллар. $220. $220. Леопард. Чоң. Ана ар кандай бар? Мынакей. Ана ар түрдүүлөр бар экен, а? Так. Вау, бул вообще необычный экен, э? Так. Мындай. Таштары менен. Мындай. Башкачараак кичине. Вау. Дагы башкачалары бар, алар запаста турат.
Болду. Да ассортименти бар, ар кандай түрү. Так, булар канча граммга чейин чоңу? Эң чоңу. Булар 4-5 грамм тегерейди болот да бардыгычы. 4-12. Нанысы 5тен оорураак экен. 5.33 экен ошонусу. 5.33 канча болуп атат ошондо бар. Хвосту менен. 21.300. 21.300 сом экен. Сары алтын, а? Вообще необычный экен, мага жакты. Анысы 4.12'si. Кичинекей 4.12. Ооба. Анысы 16,5 мың eкен. 16,5 миң сом, а? Көрсөтүп бар. Азыр. Бул мага жакты өзүчү мына. Мындай кылайын да. Сонун. Долларга канча болуп атат мына леопард? Өзбекстанга точно жакат да бул. $189 eкен. 189 доллар, а? 189 доллар, достор. На. Так, дагы кандайыңызды көрсөтөсүз рожер? Анан баягы красныйдын да ошо модель, бирок желтый алтында бар да. Кандай? Мына баягы двойнойду айтасызбы? Ооба. Анан мынандайлар бар. Мына азыр Мына красный студент калды, азыр желтыйсы калды. Так, бул канча экен? 7 штук. Буям ошондой экен да. Деликаташ менен ооба. Көрүнүшү өтө сонун, богатый, чоң. Канча сом, канча грамм бул? Граммы 6.45 экен. 6.45. 6.45 грамм. 25.800. 25.800 сомда размери. 25-26 тегеренде болот булар. Булар да эң чоңдору да. 25-26. Достор, долларга канча болуп атат ошондо? 296. 296 доллар, а? Вообще сонун. Так. На? Дагы бары? Анан обручальный деп сурашат. Мындай Булгария обручальныйлар бар. Жаңы келип турам мына булгарилер. Түрү бар экен, Ак алтын менен, сарысы менен, мындай песочный, необычныйлар бар мынакей. Так, Булгари. Мына Булгари вообще сонун экен. Бак комментарийде окудум. Булардын сөйкөлөрү бар да, комплект. Канча граммдан болуп атат булар азыр? Бул чоңураак, Ак алтын 4-14 экен. Мынасы 4-14. Так, жакшы. 16.600 eкен. 16.600 сом, а? 16,5. Так, сонун. Ооба, беркинчиси бай ак алтын. $190 Мына астар 190 доллар, мына достор. Мына 190 доллар экен Булгари. 3.89 экен. 3.89 бул 15.600 eкен. 15.600. $178. 1000 сом айырмасы бар экен, достор. Всего лишь. Мына Булгари менен мына экөөсүнүн алдында. Так, жакшы. Анан ошо желтый алтында мындай Cartier обручальныйлар бар. Аха. Нык алтын, иребей турган деп сурашат да элдерчи. Ооба. Нык алтында эчтеке болбойт. Ооба. Вечно тага турган. Бул размери бар, а? Размерлери Ар кандай түрдө. Бул уже как обручалка, Cartier бренд кылып алса болот экен. Канча сом мына бирөөнүн айтың, грамм канча? Так, 4.05 экен. Булар да литый болот, алтындары. Нык тоголуп. 4.15. 16.200 сом достор мына Cartier'ди мен бир канал коеюн да. Cartier'ди. Бренд катары өзүм дагы жакшы көрөм, Cartier фирма. Жакшы чыгарат. Түйүк алтын. Ооба, модель дагы жакшы да. Так, сонун. Анан Cartier'дин ошондой мындай широкий обручальный окшоштор двойнойлары келип калды. Кошуп дагы көргөзүп коеюнчу. Мынакей. Так, ух ты. Баягы кызыл алтын тарткандайбы? Окшош экен. Cartier фирманын. Бул канча грамм, канча сом? Азыр граммы 3.52 экен. 3.52. 3.52. 14.100 eкен. Мына 14.100 сом, а? Так, сонун. Бул 4.47 экен. Грамм оорураак, размери чоңураак. Cartier деген жазуусу бар бул. 17.800. Бул 17.800 сом, а? Мына. Жакыраак алып көрсөтүп коеюн. Вообще. Так, отлично. Дагы? Анандай шарик. Баягы кызылды тарттык, а? Ооба, Ошону сарысын көрсөтөсүзбү? Кандай турат бул? Мына сары алтын достор, шаригине. Ух ты, вообще сонун да. Необычный көрүнөт экен. Ну, шариктер эми майда. Колокольчикке окшойт экен, ооба. Ооба. Кубиги бар ошону. Ага. Мынакей. Так, мына кубики. Ух ты, Louis Vuitton. Бул Louis Vuitton экен. Булар бардыгы. Ар кандай фирманыкы бар да? Билет.
ар түрдүү гүлдөр. Gülü her kanday var deyin. Başka- Louis Vuitton var eken, mına Başka- yakta başka- zamok var eken, türünü Мынакей tartıp 3 шариги менен бар. Ухты. Бул дагы сонун. Bir матовый, iki глянцевый. Анан Так. мынандай бар арасында кичинекей шариктер менен 2 кубик. Бул Бул ким дагы экен? сонун. Vaa. Tak. Так, 3 шариктин граммын айтып коеюн. О, 3.22 чоңду. экен. Tak 3.22 kağısı tartıp koyayım. Dostlar, ne razmerleri. 12.900 12.900 som ha şu? 12.900 som arzan. Dostlar. Tak, dağı. Ne dolara kança oldu da şu? 12.900 som. 3.24 экен. $148 ekan. 148 dolar dostlar. Mına matavay. Koşulganda alsa oldu. 13.000 markası ekan. Mına 13.000 som ha mına belki. Mına 13.000 som eken dostlar. Şarikli som. $9 ekan. 149 dolar ha? 149 dolar şunday şakek var eken. Son. Mına tuğanlar şu men videomuzu sekin ayaktasak bola turgan çoğun video boldu. 22 minut tartıp san. Так, видеом жақты деген ойдамын, достар. Обязательно лайкты басып, каналга поддержка, комментария, тезде сразу комментария жазгыла. Жақсы видео чыгыптыр. Шундай дагы мындай алтын тартып кой деп Данияр деп. Мен ошо окуп кандай комментария болсо ошо карап дагы 3-чү сериясын аракетин баштайм. Достар, шундай видео сонун так маалымат бол деген ойдо. Лайкты басып коюңуздар, каналга катталып коюңуздар.